Impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo abantu benshi, impanuka ibereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, muri kubona yuko ambirasi yahageze kugira ngo abantu bakomerekeye mu ino mpanuka bavurwe. Ndaje mbabwire byinshi ku ino mpanuka. Ese iyi mpanuka yatewe n'iki? Mureke tubanze twamamaze iyi video twasohoye kuri Kidasamura TV Rwanda. Munyemerere dutangire gutya. Ninde utagushima Mana, utakoreye ibitangaza? Ninde utagushima? Usanzwe unkorera amabara ariko aya ngaya ntabwo ndi buyizere. Ikibazo kiri hagati y'uriya muturanyi nawe ni iki? Wowe uri kumara cyane. Wowe ko twabwiye ngo ujye mu nzu urimo biki? Jya mu nzu yikwivanga mu ibintu rwa serera n'iki n'iki. Mbwira, murimo murafiki. Kandi ibi bintu nimara kubimenya biraza kubagiraho ingaruka. Mva mu maso. Naho mvuye. Mva mu maso. Nawe genda. Mva mu maso ibintu by'abagore b'iki gihe baba batesha mutwe gusa. Toka. Imana abanyamibabaro bishimwe, Imana abanyamibabaro kumanywa w'icyubahiro. Bravo. Wese kuduteye. Wa mugore we, na n'ubu ngubu ntabwo washyira agapira hasi ngo umereze amafaranga. Nagorama ibitsi. Ntabwo washyira agapira hasi ngo umereze amafaranga. Nagorama ibitsi. Mwemuretse gatonya. Sureba. Sureba. Uri aho usohoka. Sureba. Subiri uvuye. Amahoro mukabona ko ndetse undi mukamamaho. Jya mu nzu mvugane na nyoko sha. Jya mu nzu mvugane na nyoko. Ndakubwiye ngo ibintu ndi kumva hano ni ibiki. Genda ujya kwibaza uriya mugore, ntabwo uri kumureba, wajya ukabimubaza. Ubonye njye hano njye kwibaza umugore kandi ubonye hari uwo mvuye kuzamura hasi kaza njye hano njye mu nyubako hasi ngiye kureba uriya mugore. Iyi video nimba wayikunze reba muri comment hasi harimo link ya YouTube, kanda kuri iyo link urebe iyo video paka irangiye. Nongera kukwibutsa yuko izi video ziri gusohokera kuri Kidasamura TV Rwanda, ni episode ziri gusohokera kuri Kidasamura TV Rwanda, ni miniseri, ni seri zirangira, ni seri zirimo inyigisho, ni episode ushaka kureba urimo gahinda ukishima, ni episode ushobora kukugarurira umutima cyangwa amarangamutima, ni episode ushobora kureba uri kumwe n'umukunzi wawe bikarangira sheri wawe musubiranye mwari mwatandukanye, ni episode ushobora kureba warakaye ukishima. Bivuze ngo izi seri ziza rimwe mu mwaka, ariko ubu ngubu tugiye kuzajya dushyiraho episode mu minsi ibiri. Mwibuke yuko uzajya isohokera kuri Kidasamura TV Rwanda, ndetse nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mureke rero tujye ku mpanuka. Impanuka ibereye hano mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu batatu bonyine, nk'uko mubona ko ambirasi ihagaze. Iriya ambirasi biriya harimo abantu batatu barimo baravurwa bitabwaho neza cyane kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Rero iyi mpanuka yatewe n'imodoka iri mu bwoko bwa tagisi ubwo yagonze umumotari arangije agonga undi mumotari mugenzi we, birangira hakomerekeyemo abantu batatu bose, ntawigize uhaburira ubuzima. Ariko bavuga yuko cyangwa umushoferi yavuze ko kugira ngo agonge uyu mumotari ari we wabigizemo uruhare. Mwibuke yuko impanuka nyinshi zikunze kubera hano mu mujyi wa Kigali ziterwa n'abamotari bagenda bajarajara mu muhanda. Hari nk'umumotari uherutse kuntwara rwose agenda akatakata mu makamyo. Nanjye ubwanjye ngira ubwoba, nimba bagutwaye kuri moto ntukemere yuko bagukatana mu binyabiziga mo hagati ugasanga bagucishisha hagati ya hoho n'ikamyo bagushyize hagati, uzwa hari nko kugushyira mu rupfu. Bivuze ngo rero ntimukemerere abamotari ko biseseka mu modoka babatwaye, kugira ngo murinde ubuzima bwanyu nyabuneka. Ubuzima bwanyu nta kintu bwaguranwa, bajya bavuga ngo ubuzima ni ubuzima. Nguko rero reka amakuru yacu